Bwega sana kaire muri wa Meru TV tuko inambere kwa tuichokagira kengo twinambere kwa tukiaranagiria na ntuguchonde cha Jumatatu ya nambere kwa igwa tukira ithagiria bura mugongo wethe twokithinambere twegwa turi ya ugu na tongore baku kengo twinambere kwa igwa tukira ithagiria mantu mwanya tu maramethiritwe makithi nambere rukirirwe mundi twina ageni betu ndani ya studio twina mheshimiwa Frida Kaimendi, karibu sana kiongozi. Bwega no ntukinyaba ukinya lakini ukura ora manti kumenya ikura ntuchi ukura ntuko ya nona lakini ngusoka kera brother ina kore brother wa Meru TV kengo tukiambagiria mutegeri mwendwa itora kombita Frida Kaimendi oya bubari kia wikwa kuma narankomo na kapoire ibwega sana ntuba kwitha buto shikiliete karibuni kimpango yoyo ntuko yeru ari ngora ora ntuko inkai lakini nimerudi kwa mazuri. Ibwega sana. Bwega sana tutarunge twina bwana Jero Credible, karibu sana kiongozi mutaalamu mantu makona ya uchumi kethi murithiri wa Meru TV na ikengo twinambere kwigwa tuke ambagire bwega. Bwega mutegeri wa Meru TV ntuba kwitha watanite na turukirwa narua na itugwiritwe mbeta kwa Jero Credible political economist kuma Southiment yo famina siauga na ingwere tukuthatura mwandu ukirura narua muno ntutimwe kwera urire the biggest team in the world utuko ndene na iratu so mama payment this morning na imata jamega karibu sana. Bwega sana, thank you very much murithiri wa Meru TV twinambere kwa tukiwa watanagira ndarikiganona akiri mubango kengo tukainambere kwa tukimenyaga mugongo uthiete ata nambe mwishi rais ndarariaga Meru athinambere kwa kithiuruka county ya Meru, county ya Tharaka Nithi akiruguragia mirandi ya uthinambere na kinyikinyana tikana kinyikianja era kinithokia kianje tatiete kwa morwa tikomenya nyana na kulukirere amuromo lakini ta monere live ingwite kia kathongo thire eta kiwondi ngite kenjai eu ya thoa nau. Okay, yes bwega ndio ngenda ya mutongoro mugongo me tumenyeretie tia ndio nga ya mbere president kwigwa yete aho Meru na tumenyeretie wona thima ntumarauga matio tumakariganira wo no kuona takandi ongeno ya this time around now that deputy president kinyumite Mount Kenya weno actually mete Muturi mete Tharaka Nithi county wa wagau now that wina mantu maingi muno mathirito makinambere kwigwa magia pen county ya Meru no kuona ta okay kwena mwanya wa ndiongeno na ndiongere chingitu thero tukiona ndiongere etari na impact etari na impact kana uwe etari na umwanya uti mwanya yare ayuo kumage magita yarayangie ya thobura ya paintitwe ya paintitwe ikuyo chokanire Mount Kenya kuya kona kethira turio amwe kuya kona kethira bandu ito mushikiliete ati irari ndiunge kuyo turetera maendeleo according to me gontero na mwanya yo munene kiliungere president no ntumambo ni yale okay yakwa elia rirari ngialiungite mantu yara yombe yire atuira tia kwi mantu yakamilikite inyabomu not even one na onara mwana inchi yari na kumenya tia kwende bate kumenya no ke ya gukuma naunde ndene wananchi bojori imachungu inyaba ke menya Meru bate umbako aria ura bate arakia kabakira ayo bakainga nayo yende eneo lakini ibakomea tia bate koeta ate bate kumenya Ameru mno aba umbako ithira bakiriga ayo ndene yao lakini bena machungu itinda sentimata MP bonde bainara uragi president na viongozi lakini kankwire feminist anto ibathuri na bena machungu yaindene yao na igitare kinyirio bakambiriria kuona mantu yara na yongwa life nonto viongozi barabombe kiochoka ba Meru ibakai kulingana na direction ira bayukitie okay yakwa ile yonto yanara urabwa Bakiambu Bwembu ibare sister te anda wa Meru bare sister kanambi lakini bila biotoma mbaile mbona Meru bena machungu noge ya huko ukuma naunde no me bena machungu
mantu jara yonthe president yaindiite riraringi ndiungerengi yeyite yakabwithika utiye yakamilika amekuja na mambo mapya akuyayange ya meru ongela na yakwaelia kambwe for example mbeya na example na arande woni ndi mtoke njai na intumira ya thoko weke njai sana yawita ki thoko ereke njai 1 week, not even 1 week, some days nduko inga imbere ya anto ibombere kwithira bakirito thoko nereke njai na barerwa ka thoko ekubwethwo bwega thoko ina standard ire guru mno bebele kenda bomba kubwethirwa thoko anto bara ibombere kwithira bakebelwa ki thoko na araba ikirwa thoko engi ta thoko eng'ombe thoko era thoko etari nyamoro thoko yari ntaka anto ibavamire bareta ku na baraikwa bobo mno no ntunyiko urete kwari ntaka aki mweshimiwa wengo otiganya west areta arauku mathoko nera araona buras yani anto bate kwari bura one nyanto bagende demonstrate kanambi otu wamesikia bibaya kwa roho lakini wamenyamaza tu arauku mathoko era no ndoku mathoko te wenyako no ananoe araile araona enyewe thoko in band state areta ya tumora mtokai to aminya minyo na wantu bakigira ira bongwa no kuona so thoko era turete represent yeya ya ku launch president ataombere kuya lakini ndukora rega president yetere no nto katinga karakari kuya karitango eko 24 hours thoko ekenjai ndukora president yetere rone ne iro katinga gakirire thai thoko ekirio thoko kabrosi yare achicheritero chionde ire kwa kando thoko machines yare ayo iya momoreo yonde yare kwa kando ko thoko ekiri uriku ekiri ngwene akirire kuma president yareta wow so unfortunate wa credible I don't know kedra we na opinion mwanya neno do you think ndiungeno ya rais Mount Kenya kwina impact no ere kweka inambere kwekireta kwe maendeleo tukona Kenya nyuma ya rais kuliunga agago Mount Kenya centro ya Mount Kenya East akurukira Meru etagwa Embu na mbuge one of the kwegintu kimwe mheshimiwa auga Meru nura thaingi turi magokwaria mantu muno twakirira ndene tukomagarira ku but imbije jakaripuka nonto what I would say ndiuga aturari ki honeymoon turari honeymoon Meru na nchokeria ngatho maumau ire itawo maumau na all the leadership atongereti ya senator Murungi as a senator no tupa mantu ya oversight na mbi at least ba tuchwira thiri Meru na tuono tongeria kwina thiri no ntu everywhere na nditha ino kugwa kwina calmness everybody mugeni wonde na kugwa no eje Meru gutena political and expectation kana kwina political stability mandu ya kiriritie no mege ntukira kiao gitumi muno no ntugonya witina mbere mantu je economy na what everything else irire ande guru na political stability kana antu bakiriritie ni investor na kumenya rujura kumboka reka no ntuke yote kan teguru ya US na aru everybody is a friend nya kwithara wiku kana nya ku invest there no ntutie na aru ne ata president tomba gukira kari na ni Meru iratwire kari na twatura thine for 2 years and thank you to the leadership na kabuka maguta na oversight batuteja kwa that leadership na at least tuena that calmness na ndubore buretikiri buratumire nya president wengwa aiwe na inya na aiwe at peace kwa jamii but mbuge nya kwa kwawe nya twina that honeymoon me honeymoon na tuli na honeymoon ethira hakwena reality na ndi me abo tutura kwiritie aro cumbi tutura gwiritu kwino honeymoon ethira kwina manto jangije jana different from that na inkuona yeka president tomba go experience same even in Meru no nto arejere tu courtesy of that peace na away from that peace yo mheshimiwa kuga from 2022 it is in before 2022 they are deputy president he promises and none of them has been fulfilled ntokalika na ya ndagaseje ndarakanidi angazijui after 100 days after 6 months na inyato tekona no director akwe South Imenti ne yeteri
president ne origana ringi yete baitania ngavana kawira raundi akimbuawa Yes. ikinkwenda kurigania Okay. Yare jaki jana promises. Yes, yeah. Ndatika wanga thoko fulani ngaka within some months. Thoko fulani ngaka ya saudimento ro muchione ngo west igakwe nkoroba. Na kweja kwa we akweja saudimento yejere nkuene laru. Ya kurugura power station. Power station ni ruguri gitare uru. Na ya kwa na it is function. Na nyo kaliwa kejete kuraunchi. Kejete ku invest more resources kurugwa expandwa. Kana what is coming. Lakini anto ibako. No kuona nande na anto ibakuelewa. Ibaku understand those things na nonto na nenda ugira kari tinga manto ja change. We have our son. Idure kindiki and we love him so much. Yes. But nande kenda mea kwithira wina utongeria akui it is one thing na kuona impact utongeria pore is another thing na nditinga president wenkwa agatutetheria we akamwempower tuketha imanto ya yonde ya promise agamiru na Tharaka-Nithi na Mount Kenya East na Mount Kenya yonde in general ugatuika akamutetheria ku accomplish manto jara ibetanite nyamicemanio karen na antu pata bathia public participation na bauga manto maingi muno bara jara bakwenda thirikari ithithia and na thirikari get into action the remaining 2 years bathithia manto jara mwana inchi amberia kuona at least ku thirikari kuthithia then nyeto tukaigwa we have our own in the government but igwa tuika still manto jara jale okajakali ora ya kali it is just promise after promise then inatu na wetu thirikari ne tukona it's just a flower na tutigwa that power thirikari kwa twene so to unda way it's one thing to have one of you in power and it's another thing to experience the power and we have one of us in power but to experience the power area no tunande rules mantu na jonto twatikwa tuna tukiona gajaki kareka no twithirikari ne ja kareka mwananchi wangu akaigwa nande twithirikari ne akaigwa na independent kanene randu ya kuthithia te na kuringira thirikari ku otherwise iketha very difficult. I'm looking forward for the next 1 year ketha president I experience the same calmness eja in Meru ketha still everything else nyewe aratigire auga kaire chonde iketha chi promises it would be very difficult no tunale mwananchi ndiguru nale siku zuri lakini kirende bote kona mutonya thine ni nyawe eno ndo manto yarakuwa no yo inya wa deputy akuwa na to ayetikia rirato yagare akubwithu menya bonthe baketha benyungu by the way inya kirende ta mucemani ewe ja inya ja yutu twa pisha ga wanyunga waigo gwantu president ya watu kwa gatumuringire mpe no ntona tutetherie pole tutetherekere go tutetherekera tugembe indi ukamutoka uongera inde me kuna vile chungu kwa hiyo mbati inde area tizana mato jamega bati kwa they are clapping they are celebrating no to kwigento bona gekero na ndewi ya good at least tutekomo on all sides we muno to akilapa nonto itumepewa deputy president lakini what comes behind that ibibi yanite na pawe ndona kinya barabara chena rori kiraithero na ko deputy igitwikaga state ya Chetimbe ganwa nini ibarabara itakaribwega wende tukauli ka kwigwa kinya ko deputy menya ko getha na bwithite yere aga wa munyoro na bwihite kwambiraniria nera kenda at least a respect to inye in the home area bauga at least our deputy akoyane no barabara enje na bwihite ko at least kantu ga kai kara bwihite inya ko bwithia from the home area deputy governor no sorry the deputy president yes ibwega kuraina ndeto kwebu kwenda kuga bwangba insist on orera kuga menya inyantore ne we deputy president they need to feel that power bakwenda kumenya nande mbere turare na mutongeri ndi na aru tu na mutongeria second in command we second in command ko nyato mando mbona ari muzo the what happens the munya ukathira kwina mathiko ntore ne leaders ya bauna ibetete ukathira njire rara kuthithwe even na njira tuikana ndi at least nukuona nande
tikethithwa nuntu ni ukari budget ni kana kubangiri kana kuthithite kuthitho kenda metho jona na ndina power and that power inya ntore ne deputy president they need to feel at least irundu ne baigwa na kwina thirikari njira yaku inya njira cia kawete na magana njira na nditirie guka ngari na ni kuona kira ndipo kuna muntu ambero tu kwa atiri ambira ndamwira manto akenja ibo yakarire ambira kwina stand umwira boika kwe kiurirwo kiuria rera yeta ruringo ntemeane ereni lakini ilitajo akaua igita riu ndio nge areyite kwararire otuto nambi na kutherua igita rira gukire wita manto yakiriro ringi kwa inya projects ira chera waka utonere antu ibashukite mno barabeyita wases projects sijui ndeme project ire ku chiasesa onontu wona tu obura ugire na arete igita rira etire manto yatwire yakario ura kwa ure areyete ire 1-3-2 days ire antu bareyera bakiwa ba wases projects ntemenya bare asesa abona binontu ai kurekia wita project ire chiasesa orengi chieta chakirirwa so manto iya maumu na ingwetekia Ameru inya gukethera ibakiri obo kirende boua mulipuko itoyo aeletia mbere mulipuko karibuka ikure na ndetu ati antu ibare ya michemanio ni ya rais kuthi michemanio ni ya rais tika nu itundelo tenu ichio mano lakini mando ukona yake circulate in the social media groups ati kwena ukiona antu bakari inde ara kwewe na kiondo nini groups iu ira forma wayu neza ndo totoyo chiona thai kwena groups ukaikwa watu mkunji to weto ana ikenda maybe we was something genda bomba weto oka utwika antu bana nkagwa to tokens kemba bomira michemanio niri bongo de twirata bobo etwira inya ground sire imorona te ground chia uma na antu barabongo bo feel the gap antu barabongo bagwikwa bataukeri imaendeleo antu barabongo bakuona tebo to kobwethirwa ndene Meru ntendelea bo nene mnombu ndene Kenya kambe ya Meru nonto Meru batu turi ya Meru na ituto feel barabongo to wikwo batu ituto wikwa tutiomba weta watendi michemaniera na ituto wikwa inya tweta atendi to thikira manto yara ya kwarua yati otuwiria no ntoko kethira feminazi njira yo yengeta wa kagaene Sintani Miomponi Road onya kwa ya na examples tu kuma na wetu eno ndo inya kwa kwena tio kwenu kwena tio so ampaya ne akuma wetu kwena njira eta wa kagaene Sintani Miomponi Road njira eu ela njiro itere uru itere u nani the president are deputy na ibe ya na president na bakaya bakabwithe mantu yariko njire no irari ke mikakati inyaye gutonya no ekembi mikakati so it has been more than 10 years njire we ke arairwa na njira very main era wona njira yo tumekane antu baba inge lakini njira ni ere ya ruwi ira wiga wonki we chiere njira cha ruwi ni ere njira ruwi no te muntu amenya wetira kukurere nothing inya mauru ukumo atonya koro atonya inchi anona otemenyi nya wetira kwa mando ya moya yo kona stone project simo ya yu kwena mbututia is like a swamp place kwethera korinya fishiri ga kuchiegerie itarira ya munya ye twana imbona tugita office na tukarita makoyo na tugeta kwendia na uthokone kwa i project ya life itarenge munyare ngavana negere na promise ko revive mbututia na ko revive mbi Oro Stadium manto ya kirero na yaraula kwena njire weto emiathene yuma kirendene eyeta mwanka miathene kawata na nenge mekindori mekindori ne abwetherwe weto emiathene ne atigirwe ete bwethetwe njire wete arairo mwanka thai ikiora ikakwa kariba weto rimwe na ubakiwa atire imbitho kwenje gaye ya kumomorerwa ronto bonera arenje imbitho kwenje gaye ya kumomorerwa teke bwethurwe njire meathene batu ibyo byoria eria weto to na byo kwena njira chiethene
nene buru na ikuingania antu batikaomba kwithira bakibwithia mandu yao movement into biao bira biore mina undene bitemenya kuuma ukona itukuria thina squarely lakini antu baelia thina tukuria njira bari aelia mandu yarore ndi yabwithitwe bako wegende ne yabwithitwe county government ne ka thoko function thoko smart ende urinya tugakirwa ngoroba tugakirwa ngoroba into bira tweta kwendia na uthokone bitekomba kuuma bisabu narandene imbi bikendwa na into abikorera naramindene tugwithitwe okunurirwa bisabu cheto chia kunurwa thuruko bwethirwa njira ikabua marori yakaomba kwithira yetonya na undene na mantu yange ya maingi yakaomba kubwithika narandene kenda inya nao gome na kutaonine yonto ya mathoko ne kwithira gugeta ate ukigemwe narandene ikuko bwereta kwa ilwa mbere tutukailia no tugacogolia kaka thoko kai kathuraniri bwega katathuki menya feminazi nyarira umbike kwithira ukithamba mwiri ukathamba mwiri iguru ukathamba lakini wena murimo yo kuria ndene uthira mwiri yo kathangoma batu ende hivyo kiaya na example ikariu tunakuliwa kwa ndani huku tuko na magonjwa lakini hata kudhambia na uru tulikana hiyo haifai bwega sana bwana jero ntikumenya ukakwenda tuinida tambagicha omantu bapa wa tokens becha chia kuthimechia manene ya president ontubo bwitwirata vampire mbuge most of the meetings which are china mobilization no tona ku most of the people kenda mtu atiga ngwicia we na mbia ya muchemanio bara baingi nigo bashurwa something token ba kwena ndena kwa kamo bamwe bakamatanya anto na marori tuigete sachi ya shukana MPs yantu one wanyomba miru ita ichakumama ita ngano to so many people umete oswe nyabati bana arokari oninya indonete mbasi kadha cia gundu ngesi ona no thiri nyamichemanio mbuga half of the people batare rokos okay mbuge it is one of the political strategy given the environment ile Mount Kenya na any politician any smart politician utumtu endete gwita kugirwa ntu etere kugirwa embu na rendi yera banenkero embu batai bangite boya MPs ibo bashukana kiondo ende bomba kwethi MPs baba iba kumenyana kwa tare no wena amero MPs beto wakondani ya nyumba iba celebrate that shows you that me okona wa invest so much on mobilization then it also tells you kwena thina and it tells you the ground has a problem na yo tukuga ite ona rules down kema tojera antu berigirite na expectation na bena chino kuga ke weta njira supplement it is the same zero ira chiererwe kume gitarera chiererwe gitara baguru ya no menye one of unfortunate thing inye gitara thirikari uru uto no waragia no le mouthpiece ko njira ira nyingi ugo ikiwetwa na project ira nyingi chagweta kwa uto no weta deputy president tutafanya endepite ande ko nyafuta thirikari wako yuke thirikari project ile ya associate wona we no kurunga maganju kwene akauga anga stendi ya muvurani 6 months sijui stendi ya muvurani 3 months president ya rongi nyume wale ko na nuko na those project utiromba ku separate na those project yes na yuke thirikari endelea ku promise ingi endelea na nde it tells you how it is kwa mtu twaraia no from Rift Valley one of my friend from Rift Valley Ikrakov one of the assembly ambira na area nyangiri ground na area ba na ndeba liwa ndasti constant ya ndasti constant oroba na ndeti zone the elderly bakuwa huyu ni mtu wetu but the other generation the younger generation but feel huyu ni wetu but no tubora kwa tutampigia juu ni wetu bali ono tubora imbito kuona imbio thithitie lakini wakirende bote kona generation yeye nue generation yotomba kurongogia in generation yotomba kuira ndafanya menya everything is recorded yes waya wawa
imerekondiwa bakuritira ringi burawa yonto ya buroko na Gachagua akiwa project ira chierirwo igitarira president yari deputy gitare chiestonde otechi ikubwethwa na iri ichi bati kubwethwa before inyi ikwiriro injaro chietate kenda tomba kona batu mandu yetete bwa inya ya tubwethiria mathoko nambi na kwina njira ira ugire gitarira ni tabwethwa tutaombo chitumira ibwethetwe otekona te akwingwe. Ni ndameka another observation the other day ukayoteka kuma for example thirikari ya Uhuru only economically mbuga ibadithagia so much physical ibandira na hardware of our country bakorirwa the software of our country kana bakathia manto jara ja kuoneka nyomba kuringithika na njara indi bakorirwa manto jara ja te kuoneka jara ja tumaga economy kura na for example bathia manto ja bathia rirwe bathia expressway yani manto tangible project bomba kuona project icithithirwe bathia nduo njiri eta mwaka kwa karatina hiyo yote na ndio kuona kwa project chathegua tangible project ugoteka kuona wena ndi ni njaga nyetha ichikoberi mbeca but bakuraga kundira na software part economy but na ndi thirikari ici inyokorwa for the last 2 years and a half one major project tijiri one major project ila bomba ku kwanza mewatanipi jivunia utiomba kuwa utiomba kuwa nya project imwe tigana ndeja atu antu passport mirande kuigwa kwena stadium wa kwa Taranta hera sijui what stadium but kwa nyacha ni to alimiko host no to kwa just a simple thing stadium rako va standard stadium ukiona stadium ile tu inachino ile chakiro igitara moyo ili ankuru na by the way aja Rwanda aja in a standard stadiums vatu economy yetu is almost 3-4 times the economy of these countries to in East Africa but ukiona vatu tukwaga a substantive kana standard stadium ye national team we shedra tinga national team itega shedre a foreign country one of the country in East Africa yani ndigurire batikuthira ndika chi utrombo terio ichira ndichi utoterio ba stadium ode ko na nya theira to aria mona chio kwa konju ne na tabura itawa thai tutemba kwithira tutelevone mwekenyetirwe completely no ndo batu inya toromba misanda ya ndo beto batu dureta bagekira mibukoni bakabwethia manto bakabwethia ma project yara ya tuma bekire mbecha mubukoni tema project yara ya faindi mwananchi ni rabo bakomba kwita ate gukama bekire mbi kwevo kwenda kwira kirendevo ke yo compare projects ire cha gwithetwe igitara Kibaki na kuma Uhuru ayo kiano nto Uhuru no weruto manto ya ile mwanya muno ya kwa ile manto yara ya gwithetwe igitara thirikari ya Kibaki manto ya visible na manto yara ya mutaratara otekiomba kona Kibaki aitembea kila mahali akiwa Kibaki yake ya kumata mno uwa wachana na hiyo lakini nakumenya mudomo mingi wacha ariga akimenya ngwechi yao ira bangite ibura chetaneti priority na obwo kona kwina ngwira amegwatire uno mwanga ngwethilekelie atemetigira no ke yakwa ile itare Kibaki nyago ketha project imwe chatirwe ichi are attempted na ira nyingi teka chatigiro chestonde ya buroko ona project nyingi cheita ya Uhuru itiganiretwe na after gutiganirwa na chiora wata ya wora are deputy okethai asemi kitu kuhusu hizi projects kwa ukeyo compare thirikari ya Uhuru echoka yo kwa predecessor okie yawe oto inwe negitarira ya Kibaki wenga for 10 years imanto ya ile mwanya it's like heaven and earth. Bwe sana, thank you very much no to both inabla kwa twekinya maybe tukire mwe shina kenja ukariata tukimwaruka kenja kinjumla iko kwega tuko sawa lakini wonia mbugende umwe wa mkazi onarapo kenjai nkomo we kenjai tumeweta kumeta nkomo lakini kenjai nkomo lakini kenjai tumeweta no ndo ne otho kwera mintu ita ko kuma inkomo thoko ne otho ite kenjai lakini chionde ina ivare ngons tuko salama
itoendelete boya lakini itoila turanda kuira itoekeri mutu owo itibwana itothukire ya bure kureria twariwa ugatutene njira ichatho kwaminatia kwenenye imwe chekeri moram cheche machema ithua thai bakwambiriria ndi kuona ibakwambiria kuona bwega bakuona we moram yoyo tekeria njira ira yagirite moram yoyo abati wekirwa bwe thai weta njira were akwende kunomalize ichoka nare yari embere yekirwa kamoram ka ko njira cheche machemethetwe moram indabera iraba mo batiretikakia ingoetikia ndingochokeria ngai nkatho nontu bakwambiriria kuona mantu yara ndabera no yo yau lakini tengo chokia nkatho nontu ichi athukire kandabera ibari njira ite bwethetwe bwe wakenda chiomba kubwethwa bwega kwa wendere nginya ndeta ndaile ndona kayela kagatete bwe ndabera ingoetikia bakambiriria nthikira nontore ndi bakona njira ira ya kwende ithongomi twatoreri bona totoreri motu mo maiga yara ya white ya yekirwa namwe nange yokekirwa mo wa ile njira yonthe white lakini bate kumenya kwa ura ndastiere ekae road netigembi etigete maiga amakai 1 2 3 na mwana aranda ndauga njira ewe kirindini witia ewata mwanka kanguru bori njire uyo ringwa ewe kwata ni bienture malibi kanguru na kirindini njire era thai kiani ni aranda araire ndaracha iranda ugire ne mtora abwethiri njirera kana inyamuro amerio ke yawe MCA wetu aranjirere bwetha ko yare awikiro ndaracha anto barai batu ibatorere na barau abekiro ndaracha no toro tiombwa thai ende rureyera rwaliana rukumami unda yanto rwachoka rambereria wetirambi njirera njirende koboki ryago chamaniria ate itandaracha yongo yari ege kuritandaracha roro ege kuritandaracha ruongware kwenjerere aurenge ko ibo tokario nkomo nkomo te atwete bwega muno tutete bwega bengo meno kuthikathikiria ground endelea kuthikathikiria watwira abo kana na utechi nkomo ngwetegia ntumana iba kuigwa okrido maybe tukirekeria kama shinani kuona no akuthina mbere kwa kirutangugi ntikumenya mobango le kongea na weno to now that mero ye na peace tuonete akithomithiana mobango toyo wake wa kama shinani no tukina mbere kuigwa okudabwa ntikumenya senator wetu maybe mibango ile kwa yengi endelete kuigwa kirotha gutiira ati county ni kuthibwega. Okay, by the way mbuge ibwega finance na Southimenti ituto state the senator ni senator wetu Meru County na mbuge for the last 15 years that on that na senator for me ndio na senator kumenya imbia kuthithia kana gwitango gisia ora ibatere me other senators ntikuga bataitango ge me omuntu emutire yo but whether era bari bakiranirite na ngabana nitha bembe ndrumo teva mwaka yoma yutigere jo siasa ndio kona mtu rande amberia kumira mtu wena some other interest but I thank God tuonere senator from the one go amberia ngoge we oversight na mwanka twakinya tukinyite tuona thirira twene omiru and that is why twene expectation ni nyene muno maendeleo no tupathiriria riku na inkorikana ya muchema na yujwa inauguration ya ngabana augire we omuntu nachoke ngugine cia yes mtu leta ite ngugine cia ciawe tukurikia tukona thirira tukwenda miru ko otegero kona ti political interest muno no ndenda otagenya sisi baba kuthurwa mbonethera ngona mtu wa associate na kabuka maguta ndona ndi completely nyawe netere ngugine ciawe free yani narekirie ngavana ibatigire kumugwata na chains baite ngugiwe na baite ngugiyo oversight na mwere nyatha ici nyake thatu ina thiri na twina ngavana mweru uti mtu we immune to scrutiny kana mtu we immune to oversight na mtu wonde no athithie makosa na mtu wonde nenda kurekebishwa so ngugire oversight bandu akamikirira no tutukuona thi na tegana tatuitite na tatutigwita bwega na ingwetikia tugeta mbere bwega no ndo da iune ngugewe oversight na ngurukie ja tuonete so many of the programs ya kuthithia ya ikugwa sports sport and the youth by the way in football one of
the ambassador Bugano ambassador of football in Meru County is one of the person utumba kumuseparate na mubira tejwa akuru tejwa youth tejwa ekuru he has been there for all along ina watirite gintu kuge kureta vijana mono tunagorera vijana kana antu beja amwe so many nyama kethara gutikuona ine material ngini muno ria gwigire amwe bugira iria kuthiria mantu maingi muno jara sande twari Kinoruaja Kinorubu ikiare na antu over 30,000 30,000 urenda ku imagine antu bau bari tha bena aketha batari mubire ne ntu bari imagine bari tha benya mantu ja mathuku sana so he has been there na ndigwa tha ine tete boy gembe na mantu reu ja mubira which is very good kureta ndakachi yetu amwe na antu amwe na nkurukie jonde kwena foundation no gwira kama Jinani Foundation which has been doing very well kujukia twana siyo gotothomia na nije bwana ndewe with senate there is no funds allocated ya kuthithia mantu jamwe yani na kuthithia mantu tona senate akithithia ni ya uti senate ngidona na search program na weta gintu ya parliament no kugwa etetera mantu jamira no introduce bill ya kutetheria kimera kamera gintu mantu na drugs no ikirie mbero ya kushughulikira mantu ja MCs by independent from the executive kenda bomba kuthitha to oversight well na nde uni personally nkona akithithia ngugiria senate batero kwithira akithithagia mbuga nyaka katuge ga benchmark ka from other senators ona the gaps me mtu mumeno leo tega failure cia mtu kenya ukifira those gaps na mbuga na fire those gaps well na ibwega na nkuruki muno ibo tueka even after ututetheria kuona thirikari ina thiri kana kureta thiri Meru atirenda gutonya au amberia ku influence thirikari itwikana ndi thirikari ni ona ndegetonya ndwene kairi bwega sana thank you very much bwega no tu mwashi ni migambo ya muthia tukirekeria migambo ya kwa muthia kambale manto nkomo kambire muntu nkomo ibwega feminine susceptibility ra ngwita ngatirima ni yani ni rante kiumba kwiri na washukuru sana antu bankomo na kuonde ngo yibonkaribisha na boambira tuite na mbere na manto yarabo inayo ya maendeleo gathering groups yeyu kirende bwa kwaraire cha mibira oni mbombeta gwithira ngikaribisho ke groups ira na very soon kambiririo tonya nabo tutethagie mbura nkethira nkiumba nkomo mbombeta gwithira ngitonya na karisi reception nyenje amno kambugeru ari ibwega sana ki muntu nkomo nondu mwangatha itumbeta gwithira inya twina civic education itoambiritie kununa tukiona kweri uma kura ina nyingi chieya over 1000 kuringo nkomo ni ageni itoambiritie okombwa gondi yetu tukaua batu twingo itu tukameka decision cia nkomo batu twingo itu tukambiria kuringa kure nkomo inquiry abo nkebera ku spare 2 hours weta kuringa kura 2 hours game yake 5 igento geka imno na igento muntu abwirete guru kwa associate na akauga mathaya uya ile ya ayatumira boete akaringe kurera ukona uturare awali kwe waraua goni ambite ngwene chiako those 2 hours are very important itombeta kwetha toichokaniria migambo na baambira this time round bakabwithia manto different iboya sana kimukario nkomo toendelee wita mwito yuboega boega pio na inyamo kario Meru noega mwire ibwega nondu bakwithira tukithiatana igitharuri onthe kigipindi ki na kethira kiumbo tukiria na inya tutwimukirakia itoendelee kuataniro huu na manto yageta bura kwagiri bwega sana bwega nontu bona dewe nduite kura yetu kuthongera DSTV kogu manto mathite na mbere kwa makibwe kiongozi migambo ya muthia tukirekeria ni kanywa kama mwicho ampenda kwaria na thirikari njeru by the way thank our governor nonto bagututhurira areas murega as one of us yanto bamubira secretary general of South so nkugwa ngwiri tuwe one of us in leadership nyoro leo manto ja youth and swia thirikari ntambuije lakini at least now twena murega who has been the chairman of branch level and then we see no appointed to CC wa manto ja sport na youth na what have you na itukugwa na ndewi we own the government na nande tutira twina gintu gia
ya kuganga thirikari tikuthia we are there and what you have you go push na ku request even the new CC when you get there amenye is one of us ntukuga turetere bionde but yarikani is one of us we need to see that change on to sport and so many things they are involved. Yes, But we for the last 2 years to experience anything from related to sport kuma ke kai streamline boga kuma ke the government then mbuge with the calmness that we have Meru County na leadership na governor na everyone else ndone the other day tete kwaria na manto ja engineer to security ina ali security ina ali Rutero Gembe South Imenti weta Nkobo township nalo tukua tukiromba manto ja municipality uketa Nkobo township njira ikariyo miunda it is opasika na Nkobo is one of the mbuga it is the second or third biggest town in Meru County but you atonya ndene njira itegweteka the unpassable intaka marinya je orwa so tukoromba with the calmness that we have and mbere nyato ya kuthithirwa municipality tuona the extra funds ya kuthithia town no ntone tu even without the municipality tigatone that leadership ya tuthithirie na tukagwa tugoretwe muno otherwise ngirekeria families ambere the youth the millennials the Gen Z the alpha we ko alpha no ntunya kethe gukinyara kwa Gen Z the only change that we can do to ourselves is through the ballot tukaandamana tukathiringa gituma tukathia matja maingi muno ende tiga tujukie kura 2027 we tuthithie decision yetu through the ballot. Bwega, thank you very much Bwega, no ntubwa agutwa Kenya, thank you very much na kinya gumurithiro wa Meru TV Bwega no ntubwa ko inambere ko igore ndene ya Kionia TV yako kuma ria tu inambere ko tukiambagire mwaka gitakuka ngikimekio kengema twakwenera ntu emega tinga Bwega. Mumeru ugira atire wona giembe kia ringwa kuri na gintu na nikyo gitumi bati tiri Meru TV na Dira FM twikinyetie tauni-ini ya Nkobo tukimenyeria arimi ba majani arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya